Arimi nteretia luma na nture rire ya kuwodi ni amudhara tigani istibona ni teogwano ntubo maketha jamu akajuju pakiwe ibejita kumenya mboreo iraba aero ni thirikari kaunti ya Meru ya rindu ku arimi baba baugite mboreo eje ni thukangite muthetu jobu nene na kuombika bakaga irio na araba menerete thirikari kaunti ya Meru bonene. Mbere buri twandikite proposal iye ja emergency locust twandikara mbere twara ya kuona twandikara ya ile twakwalify kwawa na twawa ngiri mana yale ya 50 ke ngiri mana yale ya 50 twanengero chekira mama yete karama ya na nini yu cheki itwerwa itwanengero cheki yetu lakini enengero antu bangiri acha ibo baitira cheki batimbize hage twangiro atongoria cheki raita twewe take cheki era watu ekabiba to reimbeo na ndawa na fertilizer. Ekuru baba kundikia mutethia kumaloma wondine mudhara tigania isti ba mukire riboti na weru bakirigira maketha nkabo nyume miaka kithumbe kiaramu na kwaga maketha nterei. Endo nyume bamwe bao kurikia kwanda fertilizer irio bagutokire ni expire miaka mwanja mithiru. Batu ekiroroketo ni atire batu baba inge to inekoro batithomi batu baratora mbere kuthoma tona fertilizer ya manufacture tare 2013 na thai ne baterie kuthuka 2018 so imiaka mwanja etete fertilizer ekuthuka turenda kuwa atire no tutorora uria tukairwo atire miaka tukua tutekuitha turerwa fertilizer ebwetheru eu yaurerua chai expired. So torero toka convince tokairwa fertilizer yekerwa mebukone ya fertilizer ethukite kiuria ndendo kuria atire na te me akwendia mugata yo thoki ukaruta mwata yo expired ukoya mwata fresh wekira karatasi ne ka yura yo athukire fertilizer ne ndiginya karuka tune kona na chain ranger na into bibie na te fertilizer ke nontu kinyambe wira baero china chiuria kithumba Ndrengo na chegiri to tratasi ni otheri tote andrekire to ya to chakero kwo na tote andrekire to karegia iro to koria atere kinya ketha tote thomi tote nana bathomi bo to amnato kwa umama tu antu baku bara to mereke batwe katogora pe tu igwa kinya ketha matindekano ya ikwo buru bato nyangeretie na tote enda Rui barombete thirikari kaunti Meru kuthiatiro ntubona kona ibochokerwa mbeca ciao kana baewe into bibia biotumira mandene na muno nkuruki bathiatiriro kona kethira mithetu yawe etathukanga ko yende batu atukua kika wira kinyambe jia kwa ikundi antu anenkada nange ka batu nenkatwe tuingwa tukabunja cheje to tuingwa tuka intobie tukatona beto ndio to tuingwa no ntobe juke daga twanenkerwe te fatal te nyande kwa geto kiwa tukura nyabira twanda ko weto tukura nyamingano na mpempe tukaanda mitene tuna tukabwithe mantu yangi no ntobe juke da memba ikundi imbe jenye to qualify muntu kwa ngiri 5 nto ngiri mana ile na 50 kila nto 50 tona ngiri 5 na intobie tukana nya kabyo kinyethia ira tukuromba mama atere sasa mama na atwere mpia bio na itwa mwendero ntoto ngiri mana ile ya 50 antu bake na bo ntu ibo muthukangia bareto torire into bichie bato totena thina na mama no ntu ito mwendete pio lakini antu ba we bora muthukiretie rietwa bamuthukiretie pio koguo esima mama wetu no ntu bato ito athukangirie miundeto na nekuete pio kinya kireibia kuria tukiria thumu na kinya baba utwira twaua tutikorwa wabinge mama bato tena thina na we nduthi atantu baku no tutethie pio kiripotera Weru TV kuma Tiania Mbeta wa Mukiri wa Mithika.